Diolch, Paul. Not bad. Dim chwech newydd cychwyn. No, I probably won't bother. Crawl into the desk. Gai ofyn I ysgol Dyffryn Aman wedi ffordd i cael 3 ysgol gynnar. Dyffryn Aman School, please make your way to pitch number 3. Your game is starting now.
Yeah, think about being possible. Not have stage of silence. Second, just shut up. And after half time. Mi fydd y gemau nesau am 20 munud I 11. The next games will be played at 22:11. Felly gai ofyn i'r ysgolion canlynol neu ddiffordd i'r ceia yn barod I ddechrau ysgol chymal. Can I ask that the following schools make their way to the pitches ready to start, please? Cae Ian, pitch number 1. Caerdydd yn erbyn Llanhari. So Cae Ian, pitch number 1. Ysgol Uwchradd Caerdydd, Cardiff High yn erbyn Llanhari. Cae 2, pitch number 2. Pen-y-dre yn erbyn Bryn Teg. Cae 3, pitch number 3. Llanisien yn erbyn Cwm Bran. Cae 4, pitch number 4. Ysgol Yfera yn erbyn Bryn Tirion. Cae 5, pitch number 5. Eglwys Newydd, Whitchurch yn erbyn Islwyn. Cae 6, pitch number 6, Brodyr yn erbyn Cyfartha. Cae 7, pitch 7, Gorllewin Mynwy yn erbyn Hwngffordd. Cae 8, pitch number 8, Cardiff West yn erbyn Llangynwyd. Cae 9, pitch number 9, Garth Olwg yn erbyn Uwch Dwyrain.
Cai 10, pitch number 10, Ysgol y Pant yn erbyn Llanddeilo Ferwas. Cai 11, pitch 11, Stanwell yn erbyn Strathe. Cai 12, pitch 12, Pryd y Wain yn erbyn Maes Teg. Gai ofyn os gwelwch yn meddwl bod pob ysgol yn neud i ffordd i'r ceia yn barod i ddechrau am 20 munud I 11. Please make way to the pitches ready to start for 22:11. Gai atgoffa pob ysgol I hel I sbwriel os gwelwch yna. Gai please remind all schools to collect their rubbish throughout the day. Thank you.